Pediang saya bahai pi ki pelok prajor cha kenika video yang ngani session teni por kama dio pi dedep upload ka bine ka text post pang ka YouTube. Tada ele kam ka bine ka jingkeli pi ki pelok prajor ka yede wa kwa wa YouTube channel. Tada bon perdi yang pi wada komen wada text yang ngana messenger wada komen yang ngana po YouTube. Tada e pile kam ka bine ka ansar wasnya subha wad ki pi wro i wa kwa YouTube channel mo wada kwa upgrade YouTube channel lani wada em na perdi yang pi wada dep upgrade YouTube channel chwale tem tip sap pi kamnu le monetize pi ka ni ka YouTube lani kamnu apply Google AdSense pin pi yo pi kamnu ad bank account pi ka ni ka YouTube channel pi tada bon ba na perdi yang pi wada em chwa ka ni ka YouTube channel hanrem tip pi panem kam ka ni ka YouTube le wa yi pi kumai bisa kam ka Facebook mo ban ka Facebook patan sam ka YouTube wari jor he earning mo wa jor he ka bisa earning yang ka YouTube mo ban ka Facebook te ni por yo sedang no upload video pi chpang ka YouTube mo dadu sedang hadu ukut mo jimut nadu sedang pi create channel hadu yo monetize pi mo hadu yi pi kumai bisa ka ni ka YouTube le kam ka kumai bisa pi ka ni ka Facebook te em na perdi yang pi wan wa comment ong pi tang ka Facebook le em yo monetize kam nu sedang pi sar cha ka YouTube channel wan te ni wan to was yo sedang direct cha ka YouTube te i ka Facebook wa ka Facebook le continue wa ka YouTube le continue te ni ya kitu perlu wan em yo content monetization ya kitu em yo monetize le yo upload video via ka YouTube de ma to lang wa upload video vi chpang ka YouTube vi chpang ka Facebook te ka Facebook lam e ka ni ka YouTube lam e yo sedang no penyu e pi kamnu wa YouTube channel pi kamnu create pi ka ni ka YouTube channel yo penyu pi ka jing sedang he te ni ngam ya pi di luti wa ya pi di luti wa sup ba pi diki kondon wa ku pi step by step which no ya pi step by step kama da ya pi ka ni ka Facebook nong da do snem ara cara paso kamnu pen kala pi ka ni ka Facebook pi chaka professional kamnu monetize pi ka ni ka Facebook pi kamnu kumai bisa pi ka tada bon na perdi kan nu paujar ngut wada yo monetize wada yo kumai bisa kan ni ke Facebook le te ni por yo sedang no chpang ka YouTube wan mo kam nu create channel pi hadu sedang hadu ukut bai tes nya bha pen bot bha ria kan ni ke video kam nu ye de le pi starting yong ga chwa create pi ka ni ka YouTube channel ka ye de to sap ujet pi po yong ni ka YouTube te ya gitu perlu wan wadang wan temis nya ba subscribe hapo yang kani ka YouTube channel la lani follow nya hapo Facebook tadang bun jaki video ada upload awa interest ba pi pat yo let's say ya miss pi tai fan claim da follow hinga new pi ka video lani yo pi pat hinu ni por man da upload video hapo YouTube la tes nya ba pen bot ba yo pen new pi sin don da kani ka screen recording wada prepare na site ma te ni por yo on da kani ka screen recording na site kama di UP te kama di UP ni bon perdi yang i ong EM YouTube channel bai tang mana bo cicak ke YouTube channel to ke YouTube yang ke company wada em chwa ha man la ki phone mo la di phone pi em chwa ke tu ke YouTube channel pi tada wai chwa pi ka Gmail account hapo yang ni ka phone no te mana bo bi connect tada wai ke ni ka Gmail account pi direct na po YouTube tada bon na perdi yang pi wada upload video direct na po YouTube ni te ke ni to sap upload video pi depo yang ke ni YouTube ini daman go yang public mo yang atau yang personal pi tada di kwa pi yang personal one em kamu download pi YT Studio YouTube Studio mo jimut te uni to em kam pi pai yang ka YouTube channel tada punyu pi watch kamat wan ye de le pi kate yo punyu pi jing sedang ye le pi watch kamat mo te kamat yu pi ni layah kani ka Play Store hadin ma de pi layah ni Play Store de te download ka kani ka YT Studio no po Play Store mo hadin itu wan mana de pi install tadi yu pi da wai kani ka manda em kani ka YT Studio tesnya bah uklik ka kani ka YT Studio mo hadin itu wan te manda wai pi ka kani ka YT Studio tadi yu pi ka kani ka Gmail account wada create chwa pi ni te bo chilai allowed te kama di yu pi ni de am ni glory karbitai 11@gmail.com rong de am chwa kani ka Gmail pi hapo yang kani ka phone pi te direct u connect ko lang kani ka YT Studio pi mo kani to am kam pi u wai chwan kong nok chap te click by direct ha kani ka Gmail account pi te de yu pi ni thau go welcome to the YouTube channel kam te no manage your YouTube on the go the live ini get started hadin tuan tada wai wan sok ko wi wan ka page ni wa penyu ko page pang ka YouTube mo kani to ka ka YouTube hok yang pi mo ka personal YouTube pi waji pi upload kam ka Facebook pi waji pi pat ka ye de view ka ye de subscribe la ne dinu chnong gi ye dinu bon jai waji pi pat kam yu pi apok ka Facebook kam te penyu ko pi kani ka YouTube la apok yang kani ka YT Studio mo te kam dia pila di upload pi kunu video da penyu po ini la ni bem upload pi te kam new penyu start sharing your idea you can upload a video make a short lots or more jimut ini GP upload ki video lem jirong wa kani ka short video ma apa yang kani ka YouTube
แต่พอ YouTube วันกำมาดองพี่em ke kriteria jimut kaya pan ke YouTube hapo yang ke Facebook te yupi ke teptin mem pan go hab yo pi follower hab yo pi view ka itu te chong nasib ya no te kani ke YouTube one di pan go hab yo pi 100 kanta watch time waka sans waka cijar subscriber te monetize kini ke Facebook pi te da pun yupi step by step kamnu pun ku subscriber pi kamnu yo pi ke kita ke watch time te hini dang pun yupi ke jing sedang kamu yupi ni po ani screen ni kani em kam gomo kate petit yupi to wa em kini ke competition yang ke Facebook wa ke YouTube yupi kaman chwa te kani ke Facebook man go hab yo follower pi 10,000 follower no wale 1000 minute watch time te monetize ke Facebook andre itu wan yo ga down re kini ke market yang ga Facebook te pen kriya wa ke tu kriteria te bu bai ko 0 follower 0 view 0 like 0 comment man 0 engagement wro aja 0 bai mem kam go ke view ki like ki comment hapo yang ka Facebook andre kini ga YouTube wan hab yo pi sanspa subscriber kate menchua te bu ki jar kate wan pen hier ki sanspa hab yo pi sanspa subscriber kamu di ni po no sanspa subscriber hab yo pi te monetize kini Facebook pi wa kini ka watch time 0 public watch hour le 1000 kanta hab yo pi te monetize kini Facebook pi te hoi apply pi Google AdSense pin depte ad bank account depte ad text information pi depte poi pi sa pi bank account te kamu di pi yo pun pi kecek apo yang ni wana em gini ka 0 subscriber wa gini ka 1000 watch time 1000 subscriber hab yo pi 1000 kanta kani jimut yang guberi mo kate jong ga thme wan ni arajar arusan hab yo pi du san spa subscriber wale 1000 kanta da monetize kini ke Facebook pi ke YouTube yang pi te do din te non hi te kamu di pi kani ke video la da he vre go kani ge wan yo continue wan ha ka next video mo ha ka next video yo pun yo pi kamnu upload video pi kaya de ule pi wach kamat ka hashtag kamnu choose pi ki title la ne kamnu upload video pi bon jai da pun yo pi kate ke jing sedang he te snya bhau prepare chwa pi kani ka YT Studio download na po Play Store pengkre chwa yo sedang no da do mun step upload video chpang ka YouTube te do di te don hi snya bhau pen bot no ya kitu perlu wa em subscribe la snya bhau subscribe la di pai pi ka kani video po Facebook la snya bhau follow ma te do di te don hi yo kun no ka ni video yo continue wan batai pi chpang ka ni YouTube ham step wan po yang kani ka YT Studio ma ta kuble bon kuble char ngo cheman ni next video